Posljedno ljudi s vama je SS Srbija i u današnjem ćemo raditi da li je Moro jači od Whisa. Tako ljudi, zapratite me na Instagramu, više ne objavljamo one kao sad postoje kao one dve slike i kao te scene, nego sad samo objavljamo na običaj Dragon Ball slika, kao neki artovi i tako to, wallpaper, tako sve. Tako ljudi, i da ljudi, zapratite me na Instagramu, pridružite se vam Discord server za zabavu, za druženje, sve to, tako ljudi možemo gledati na ovaj video. Vas nema kad je borba, nekad pita se gore jel ima Boga. Sve za cash, prodali bi čak i obraz. Sve, svi bi htjeli sad i odmah. Gang, vas nema kad je borba, nekad pitam se gore jel ima Boga. Tu je lom kad je sjep, tu smo all, bacim flash. Tako ljudi, sad ću reći moje mišljenje da li bi Moro da li bi on bio jači od Whisa. A pazite ovako, svi znamo da je Whis anđeo i da kako se zove, da je anđeo i da on već po sebi, po njegovoj frizuri već ima ultra instinkt, tako da ljudi i ja mislim da on neće se boriti protiv Mora, možda ako budu Vegeta i Goku njega zvali i sve to što smo vidjeli da u mangi Beerus i Whis nisu baš toliko zainteresovani za za kako se zove, za Namek i sve to, čak smo vidjeli Whisa da preko njegove njegovog štapa on gleda kako se Goku i Vegeta bore protiv Moroa i kasnije u zadnjem chapteru smo vidjeli da on gleda kako se Merus bori protiv Goku u Hyper Time Ball Changer, to jest kako oni treniraju. Kad bi se primjer sad suočili Moro i Whis, ja mislim da bi Whis pobedio, jer pošto vidimo da Whis može savladati Goku i Vegetu bukvalno sa dve ruke, s jednom rukom može savladati oba dvojicu i da bukvalno može savladati, ja mislim da može savladati i Brolyja, a i vidjeli smo da je Moro savladao Goku i Vegetu ako što ih nešto je uzeo iz njih i nešto uzeo i su skoro bili mrtvi, tako da i čak Goku ništa nije uradio Moro, tako da jedino je mislim ko može da kako se pobedi Moro jeste Majin Buu. To smo vidjeli vidjeli smo da Majin Buu njemu bukvalno razvalio ga je skoro, ali Majin Buu nije baš toliko sljedeće protiv Beerusa, tako da ja i sljedećem videu, možda to izađe sutra i preksutra, napravi video o Beerusu i Moro, to je da li Beerus poznaje Moro, tako da i na primjer kako se zove, ja mislim da će jedino ko može pobedi Moroa jeste Grand Supreme Kai, tako da ili on će pobediti njega, ili će Goku, ako bude Goku vratio Ultra Instinct, pa Goku će njega Ultra Instinctom lepo prebiti sve to, tako da i da ja mislim da to ljudi, tako da i da ja mislim da bi Whis pobedio kako za Moro, tako što bi koristio možda full power ili tako nešto, ili neku tehniku ili tako nešto, tako da ja će Grand Supreme Kai da reši Moro, ako ne onda će neko drugi ili će Goku sa Ultra Instinctom, tako da ljudi i dalje pišite u komentarima šta vi mislite o ovoj temi i do sljedećeg viđenja ljudi, veliki pozdrav.